Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kadorbar shnong wa ingdo haka pratari urumpang arajar pesan. Kalau penong naka common platform ya kabala penong hayeng community hall wa ingdo haka ni kesingi lewan dut barok ki kertong na dut ki seng baper ki badai na po mau khar pentor ungkra constituency ki bakentop ya ukertong shimat uba Diton John Walang uba Raymond Basayamot kertong ka Knam nangta uba penshingan NCM kertong jong ke Congress uba James Ban Basayamot kertong ke United Democratic Party uba Strong Pillar Kharjana kertong nagaseng Voice of the People's Party uba Kordor El Nongkendri kertong nagaseng NPP bat uba Juban Lang Kharbi Khio uba de kertong nagaseng HSPDP habaki ni kertong kila yeng harinsan ban ajingkren kila pensengau yala kijong kimat hakaba kador bar shnong kala bu kimat banyatai bat ru kila yakran yala karukom trekam hakaba kaseng ketemu na kabenta kimat kibade ba ka district council lada ki job hakani ki election MDC kamat kabakongsan kabagi ni kertong ki pensengau hakani ki common platform kadai halor ka article laispa new huwei bat ka 6 schedule hakaba kila say yala kinya bat kimat yakran kini ki kertong kila yakran ru hakabade ba ka jingti ya uranium karukam pene pensa ya ka umbam umdi karukam thongkam thongjam ka bakhot ka basuba ha ki HADC bat ka jingsha thombor ki khasi ha khapot ha ki breu ki bomdei khasi ha ki jaka ki badang hap hapo district council kaman palingkong kajingya tukang long ka articulate pan yo buai ba ka section ya kan no ban pen klein shu ya ka section nga menjur ban pen klein shu ya ka section ban penrumpat katu kakni kikentin naga articulate pan yo buai ha ka section ha ka paragraph ka RA Kong no act of the state shall apply. Ladai bermanra yang sakawi kendin menong. No act of parliament shall apply. Mde yang kata, karena ispan nyumpar nggak kuno yang khat RA. Iwan raya khat RA. Kalau penyiap no ke anjung ke state berkeanjung kan, ya ke anjung ya bisa kauser. Nilai bermerdung amendment yang ke 6 Bawan rakyat yang khat RA kabawang syai kada no act of the state no act of parliament in ang issue kin apply hati ni dibenda jong ga 6 ka tong paragraph apply jong ga 6 oh ya ga 6 paragraph apply kakran ka pagtang sa khandau kakran sa thang ki resources wadon dang bawan rakyat amendment na ga 6 banyak lang yang itu sukses haka paragraf lain. Kenapa? Kasiksil kan fai, kumju kumbat fai, ka artikel lain sepanjang kue. Nama artikel lain sepanjang kue kata nama kasih. Haka state tidak pun kinong nikmat ibomdei kasih, kinon rival. Natara lagi singgau juga kalau, hello haka amendment juga siksil. Ya kapur bantuai ya kisentral rakalong parlemen Meghalaya Legislative Assembly daga papriklanshu hak amendment juga section kabaan hak jingide ba uranium ngan persa orang ya ka uranium banti uranium nama dari ka ha ya ka pakiya Balai na hello haka propose amendment lain bagaimana pak kendeuro ka parlemen kanuna bang apply hani ngatay kata kelahiran sibunya ang bawa lakat taru mentang dan klay balai dan klay ong kuno ka Supreme Court order arjal kat kendah haka bagaimana mustahil ka file persya yang student juga di mahasiswa Kerana syai ke Supreme Court ruling agak kendai. Baga jilong try kamdei tangnya kasalah kendo. Kajilong try kaderu ya kimarpok kendo. Kabut jilong kitry ndei tangnya kasalah kendo. Jilong kitry ya kimarpok kendo. Balada nyuyo kajing menjur na kitry kendo. Himna banti uranium hapo kajelang. Nama ka Supreme Court ka Indonesia baka jilong try ka melongtang haka selakno wat imar po kendo ngasngoba
Daga sorkar ka ong magnaru. Bagmar po kendau di jonggi. La pandai hari thor di jonggi ka sorkar India. Hamme kaliya hasik sidel di property jonggi i private. Kasinong ka benta bantukla. Isim don benta bantukla. Kadise ka usah don benta bantukla. Nang daw kan syam dia ya ki banti induriam. Hande kan kamhasi si bon sisyo. Pada ki khap sisyo. Bamne ka khanda ye ki resources su kadi bandrung hada sikshida. Kamalai tolong bamudi. Hadu minta kasabah yang kendong ru ni jenjar tolong bamudi. Nama ka jingtam bagadi ka kendo jonggi ru shimak. Haji sya ka benta kasubatong. Baka sorka Meghalaya Lengba Meghalaya Protection of Catchment Area Act Kaknais Bakandai Go. Adibat bertran bagi catchment area. Lagi maknaki try jong kinu gerishime. Kemma ban benjot ki kau betap. Kenang ba kinomla ban sna kinu ki building. Kenang ba kanomdo ki tulong bijongi. Hindi yang private kita pang menurut kadang nilai keren karena kemudian kasih kalian ke saudara dari ada kami ke presiden tuan hati sisa ke presiden tuan kami ke artikel presiden tuan kepada dan kampanye kerana kami ke election district council nomor kami ke state subject admission Mereka diisin kerja dengar kalau orang ekimat punya saya jadi ini bentar. Mereka menilai hati lain, lalu menilai ayat mereka. State menilai boleh history. Hakabe waktu sencar kada. Kita kita ada presiden tuan kebat rekam. Ada lagi digelar. Kembali kawan lo minta hak election NDC. Kembali di sisa dengan akan bertemu dengan anda. Besar dari bentang. Kasilan tang ikan nanti pentit. Maka 371 terbedangkan akan kita sekonsil begini. Besar. Memang terbagongkan kadai hari data district itu. Dengan kata ini, nomor kita kibala dia ia akan ke presiden tuan. Mulai kebangaran ini hari ini Islam kibala dia, kalau kibala dia apa aladat. Aladat bila kuat kebidak perang dia mentah kebaki kuat kadai kasih sebut. Lagi pai kalau bentar, bagi bagi jalan, penggejala nakalan, kacau apa yang kasih sedut. Jadi dia bersah ini, apa tu lagi jalan dan kasih sedut tuan, balik apa yang kasih sedut. Kasih sedut, kadang dia bentar, kebalasan hampi. Jadi kalau kepaksaan dah, nada kebenaran, nada mentah tidak beririsan. Dan perasaan dia sedang sebelah pendapat yang dah kejadian sedut di atas ini, ya Allah kau maha jaminan tasbih. Hadis sisa yang jaminan tasbih. Ia kat presiden tu. Ia kat presiden tu Jammu Kashmir lawan no. Belum lawan ia di Jammu Kashmir. Dah presiden tu. Nombor ke Jammu Kashmir kandang keal hata constitution. Mengenai presiden tuan lawan rakyat Jammu Kashmir, kalau tangkat temporary pada provision
jong presidential order. Kande ka permanent. Kata tabla percaya po ke constitution. Wa abis siya percaya ka dari kata kebencian. La percaya ka kasi sabi mga abangay. Nana kalaban lupa ke constitution. Kenapa kita disebut hai ke 370 undang-undang hak constitution. Kedai tangka temporary order. Kata 1954. So, bagaimana ka constitution kedai ke bala pengundur bala penghampi data constitution ke dari India. Satu, ladan kami ia ka action like sah ni huai minta. Ni yang tadi ia ka 6 schedule, but kan cucu ia ka. Kedua, besuk kalong tu minangnya itu ia ka 6 schedule. Kumba ka constitution kita India. Kalau itu ini kun jadi bakerpang hasalan sah yang kami ini. Kemudian, ngambil lekong itu kong, bangkren, ia kini katakan like sah itu, tak anda, mami, ini yo, dia kata kong itu lagi, hangtang itu keren, dia katakan like sah itu itu. Kamu kebah, dia jadi ajar, berkat, bapi, kamu kotong, pilihan halal katinsi, yang mafok halal, ujurannya. Ada beberapa yang malang barat. Kita nak kandang dia, banyak dah. Kita tak pilih yang kita dan hari jaka. Kita uplay dah tinggal. Ulah terpang dia kena lagi. Ulah terpang dia kena kasih begini. Bandan ekmah kau kandang. Apa? Apa? Yang mentah apa? Ini nama keren, dia kata, entah. Nama, kisah halang ni, jadi jual. Bagi cakap banyak dahi, dia cakap sendiri begini, banyak dahi, dikikun, kedok, kuasi. Kaya kita tidak menang, kalau kita tidak mensa, dia kata long umbam undi, dan tang mencisi, nak berpulang. Yo. When we see the drum ini, ni semua kacang penha, ni kaki, dia rasa yang macam penha bang ini kulit cium, walau dan penha pokok session, juga makut pandak kami le, dia si ketika sanction ke bapi, ada New York apa, hasil berlalu, ada campaign, jadi, dia nak apa, dia ketemu. Dan kepala juga dia. Jadi kita tahu, karena tahu ini banyak tempat dia. Kita di mana ini, karena tahu ini tempat dia. Ya kita nak umbi ini, dari mana kita umbi, dari mana kita keberimbangan, dari mana kita keberimbangan ini tentang nyawa. Abang dalam embassy, menjawab pendidikan conservation policy. Kita nak undi, kita akan mana, kita boleh pergi ini, ini, dia kata semua kerang kita nak ini, kita akan dok siap ini, kita tinggal di sini, kunjung kita nak undi ini. Kalau kita kata, lihat nampak long, tahu punya kita nak apa, kita nak bangkren di polisi nama, hanya itu anjing. Bagi benda, jadi conservation policy bahkan ada bagi baca mayang ini, baca tayo, ada sisi ini, kepada kalian saudara kita konstitusi ini, nanti hari ini kasih orang itu kita pi kedua ada itu tu, bahawa kita nak apa cari dulu, kalau nggak berkenan, kemudian saya akan pergi bertunjuk ke dengan tahu ini, namanya ini nak apa kan, dia akan ini ke nak anda. Kita compare dekat. Bangan orang kita kan bikin polisi. Ai dari si bahkan apa janji ini. Macam ini cak bandel, cak kambo,
diberi ini hati tang boda bagi jengat diberi dikasih bagi kita jaga dibahas apa ukut sama kita bersekongsi kung kita leklah bandan harbo ayu perfect menyadari kita jaga kita kabri ulung kita bagi hendak bersiap katun kiri dosa hangil ai ba hatu dan kamne ni ka article 371 mentah ni bangin nang ban klaim ika schedule ban klaim shishu ya ka ban ne ika schedule ban klaim shishu ka hadin muladan kejinyo so nang ni nang tai ba kidan ke pedimangan ya ka 371 ngamsim la syamthan ngalalek banyak selok bat kiriu syampang jong gani kabri nyo trek ngala pulut por la pulut singi ba hatu kay ka ba khamha kabri ka sti jong ka jet pri ji la gadi kata 371 na kali 6 bat baro kita kiriu syampang ki bangai kendu yang baban tidak ada dari konsil kenal di penklaim keseksyen. Ngasumho dia dikiriu syampang di batai yang halor kumno penklaim cisu ya keseksyen nak mentah penyada ya kini diberi nyotrap jumi. Lalu ipai bucana kawan biang pagkadan ke 371 dari mentah deh kikuah ya keseksyen. Pinamla ko pinang bandan ba schedule bat 371 nganu ngabasa bentor nganu mla kan song taksi artili nomor peran bentor ngap song takwe te nomor kata kumbakalok mentale ke schedule nakalian jong ka sarkar peden kompan pentamai lagi ban update ya ke schedule lada ka pentamai ya ke schedule tak serta ban penklaim cisu ngin priang ban lada kamai imman si ban hampanya ni pai ba ban persyak ya namang isuto baga seksidil kari kasti sisa namar kata ngampwa banya training ya kini 371 namar ko kadi ka central bat ka state subject ni habai di bat ka jingai jimut Maka judi yo mar khendau yurnyam. Ngakin mau nado puni por nada po kisay halang nado iti por ngila persya ya ke judi ya yurnyam hakini di kindness ki jomi. Amdai takata ngila isang hapar ni dan hangtai hapar this council kum KMDC but on day bro kita KMDC ki bepersya yo tau kejinti yurnyam banganya tu ipi hangi tak keburam ngidan saud KMDC had kopor ngilek banyak keleng sikit hoy ngambenya tu kopor bagan rilong presiden dan SPDP ngilek serop lang balai keleng ba hoping balai chawas khasils what happened kita long MDC ru but nganya tu ipi armot na kita MDC kila khlat na wala perthai iba bangkwai atau ila bangkwai atau blay but kita kilong bala teblang kharkong bi ba Carmel Soton ni Julai hamti but ham tu por ladan ru kejing syak beren hapo de sonsel lara bilek ban persya yurnium hab ban penhap suki em no yepi ngom lele kasuki kam songdor hakmat jonga ka songdor hi kadai kecek menteri sa de nama kata nilai yat keleng jong west khasils ngilai nyalap ban bersutho diberi setu bat kala danro nakaliang dengan Yusel ngatrai ba PNC tangong siya mga tukupor balapan ni kay Nursiha bansna yang kata tulir sedih supo mau tak pada daga Yusel
Te haba mau tha pada ya kali artili sisni beli snai pada tulis. Namar kaplan itu bersandar government kalong ba kan kamsuk balik ti urnium namar baki ya ki kali ki machine bahe ki kali ki machine komno ban paiste namar hai tu single le kimna ban poi tu kali te na lakadao na kalian ke social hat report ni dalam disi ngila persya dai tang magi persya ni 90% ngila persya patum sim la aya kata ke NC pengidan kata ke jiwa kali hado kata namar bahla for election ni clay ikin issues bagiong dai ni poi hang tai ni sisong no atal du social dai lada kejadian ni kadang kami ni halo no kopor ngilong ti bakloi bani But ila pendek tu dia kamera muka jungi, tamas new block remno atau melalui isu, memberi kang ia ting. Kini ke question keba ningkong hadu si, Namar ba ngasung ba kini kilai tu di point kilong interrelated. Balik ngan sabatai, namar hani lakdawi ke article 371, nanta kabedai bat uranium. Nanta kabede bat ko umbang ko di. Jehani haji saya ka article 371 kiwayut lakran sa kaman. Nganamla ko mga ong nakaman. Bangan ko in details what is the benefit of 371. Negative and positive. Ngamla bat ko in details. Handray kan suay ngabi biagajis. Jong ka 371. Ka 371 hoy kadai state issues ya ka ba ngin lesi sabo how anjara aku pra. Pagkapan long away ng tikimat bagi ngin yakran. Namar kadai kamat ka ba kongsan. Hoy ni buon napi idon haka konflik jong ka viewpoint haka bagay ba ka 371 ba ka 6 don kiba yen banong tang ka 6 kalabyan ba don ro na ginong siyang kiba ang ka 371 ba ka 6 ro kade ban don lang don pat sa puy ka kunhun ro ka banong tang ka 371 kalabyan Andre anong ipi ba ladang ni don ya ka 6 ro kan jen dalam bahaya ini bangin don ro ya ka 371 balik ngong hutan namar ba ngilatip syai bangka siksidul kala don lupa ya kata kabor kabaklain bangin pentrikam ya ka lai bor haka bangin tawai halor ka kendau ka siap halor di umbam undi halor ka marian halor ka Ricky, ka Duster, halor di baru kebalapang kamti hak siksidul lada jerut di buon ba. Fisheries, development, youth development, waste management, baru kini gedamlan, lakdaulan hak siksidul. Hari kabasosi pada kalong ba. Lada isna, ya kitiaan kiba klain lumba ka siksidul. Buon siyan kiyam na. Lapanyak ya ka tagachuap Nama laong balada kita yang juga district council kaya teku banjung ke state ini apa nama? Tehani ioi sisa ya kata kejing telat jauh ke siksidul lapan telat ya ka lembaga tuan kamu bentar ladang idon ke kendau ke siap kebangi bat Bagi long try, bangi. Lasna yang kita kianjro, bala ai hangi, bangi long try yang kekendau kesiap. Handrai lada jar, bakawan kanu kejintan kam kabaka ka state katan kam. Bagi kita kian di Barisna District Council, kilian kam. Batung joro, kani kalong hikum tama. Lada ka state ro kasna ya kinu kian
bal lada ka yatenghu bat ka central ka state kan yakna bat ka central act kan prevail. Kata kata karkom sna ya ka constitution jong dari India kala penbaik ho ini dan ka concurrent list ko ya ka state bat ka central in Hawaii handrai at the end of the day wat lada ka concurrent list ko ka state ka central act kan prevail hakilo di benta. De nama kata so manong ya pi pusan benta. Lada ka district council kayak no tang haka state. Lada ka jong ka state kayak no tang haka jong ka central. Daga pat ni protect. Ya kata ka kandau ka siap joni. Daga pat ni protect. Te nama kata ni snow pangidon kam ya ka tree serentuan. But they tang ka tree serentuan kaban ya dah. Ya katakaan jong ka sorkar India. Warna ka wan na central. Kano kan lada kaya tunggu. Bat ka riti ka dustur jeni. Lada kaya tunggu. Bat ka tradition jeni. Lada kaya tunggu. Bat ka kano kaan jongi ukasi. Automatically tayak na wat ya kaan bu bat kendau. Lada ka sorkar peneng ka snai di an kendau ka kumno manong man kini lagi dakhal jubal man le jubal kanong laksu man le punta lada niyo ya ka protection na kani ka trees betuan dei nama kata hadu mentar ke NGT ru kang dan ya ka bor bentuklan ya ka GT tu yang apa nanggalan balik nama pakadon ya ka trees betuan hangte dan continue ya karak whole mining aduh bentar terbalik kata ka NGT kalau menteri kam tengah pok melia balai pada pok nagalan kam kita gini di sempok tiba nasoban pasat tapi ba pili bentusan ni kuat kanu ba ni kuat apa haitam nega betulat kebangidan bentar kasih schedule kadon Inomi kemat di balai kila persen pensna ya taan repair ban penklaim sisa ya kata karkom mereka mencoba disrupsi ngambil jadi kino yalam di bawah kila persen nak kebor ban sna ya taan repair mereka bersusi tang ya tuh bat state tiap no ada tikian tang atas state wilayah naik keren bat central. Tenama kata nomor bahan ni ngai ba laibu ya kabadai ba ni uranium ba. Kabadai ba kajai GT uranium. Tega hale ba dai ba kani GT uranium ba. Kamat rekam kejongi kum kaseng mata. The Voice of the People Party. Kadon ya kamat rekam hakani ka HADC election mata. But simple she sentence ni hak badai bat ya GT uranium ni persya ya ke GT uranium bat ngan kuli ko magalong hatu ladan kam ni article 71 371 benta ni mangenang penhe in schedule bat compliant susu ya ka nagale ne junga ngasno ba ka article 71 kadang kata provision jangka Indian Constitution ka ba ailat di kadun state ba kan penkubur susu menteri kam nak kata hang yang nak benta ka kanu berjelah tenrei harga disno janga ngasno ba district council kadang dei ka ba donkam tam nak benta jangi kum kari ba gejat menteri ba karpang hadu berata namang idon ka dustur ka compare ni baipat Inang donkam penkelan susu ya ka bor ka ikhtiar jang district council link ba ka schedule ka wala ai da constitution of India lada pendono ay ka district council lada ay wat mga bayan ini maniyang nagabenta ka MDC kan lada pendono ay ka district council lada ay ngaru ban maniyang man banwan hafal jong pi kumutaw na may kman na kabenta ka election nakabenta ka election jong district council lada pendono ay ka district council
Nama ka district council ngibun kinong nikmat ban ngitip khamha ngidon lagi ngidon hadu arkandai di constituency ibala bani i ngkian shan ke jinjal jong pai ba babun dena takadal ngitip khamha ban thau kila kili kumdo banirap na kabenta di pai ba keleng ke jong kari khasi jangkia ke jingai jumpa berkat juni iba pi ku tong fidan halor jiti uranium halor kamat jong uranium nagalia ke jongaru ngayang skam ba dalile ngim num aila dalile nganum aila lada ipat ba jong constituency di ibet denga lada yang ngayo banong onong nikmat jong ki nganum aila ban ti ini umar ko kendau nama kalong ke jima batkam tamile kala ban kita epai kia ba dia ke yak em jong ki thai buram shit tu benda tiba don bi uranium Kaya berarti long kalau kejipanet sa long umbang umri ke district council kadang ke bor ke banpai ke bentang ini na sultan ada ikiliumen berem ki bala perkat habe ne bekani tak bala ki penmi ki lau kentang ban numaila ikibrio ba ki begrong ban penduduk pendam di cloud di tetap di hari ini dan di district council keba kadang ni kisi ada pae bagi nang ban penmi kita di cloud di tetap ban pelong kita di laut tentang nang banta ba ibrio kinum dut ban penduduk pendam hari ini bagi cloud di tetap habo hari ini di cloud alam try shimat dan ibrio shimat tukum tang kadang kam nang district council Ringkat pakai citra lang dengan setiap hababede bat kuno ban penmi kanu ka ai ban la ban telakam ya di cloud di tetap kuno pada wala lagi di cloud siman tu jadi lima ka ai kanu tilaban le hababede bat tetap ban control di breu kuno pinum pom pathat kan di dia kenang ba katulong bam undi nilang la ban yo ka foi ka subah Habide bati borda ni rangkam sisa ya kata ke ikhtiar untuk konsel ban nangla ban telakam habide ban pensa yang berdarbar dan kejidit kri kung hikmat habide ban trading license kata ke mat ke ban kalau isnai itu kata bahadu mentah ipat ba jong kari khasi ki ka yodo ka badai ka yo kentang jong kari khasi henrai dang pun ki wei pat ki ba jala ki bayo ban khai ka patai tingas no ba ka district council kadi ka akyar aga banla ban control ka trading license ban num aisyu dalam bala ya ki trading license kamtam ya ki kam ki jam ki balala bantre da ki khasi kanang ba kanlong na jumentoy nang kabenta ki breu jongi wei nrai ha bangi hadu benta ki trading license la issue kada ha bala basyam badai na takana kawan ka jido nang ya ki yangi kum kari berjat badio nai la yo nang da ki wei ki bawan na shaba ki bala khamtep ki bala khamsta na wei bat ka trading license habide badam level license kumjo ka don ka hak ke district council ban penduna lane ban khangkerda lane ban penduna habide bati ke level license issue khamtam lada ki try muluk kilala ban try kata don kam ban penduna lane wat ban khangno ru ada kibreu jumi kilala ban try kum ban try ki wei pat kibreu ki buana shabat te nrai habang ipai habele battery license kadai ke kamram jong ke district council di bagatna enforcement ban check battery license bat level license kadai ka district council rai hadu mentang iba hambun iba check ke battery license hambun iba check ke level license idai ke sang halam tinga bat kaduna ma na district council ke kadau ba habala ai ka bor ka ikhtiar baling
balai omla ban check man kapor na ka banta ka bha kamian jong ka elang ka salang ki brokowe habei ban ka jingthum kam ko ka district council ni mahadu banta ki badan ha kapor ki la ban thum ka pamwan ya la jong ti don kam shisha da ka policy ka menteri kam lada ka ladon balai omla ban menteri kam khamha ya kata ka policy ka kam thungkam kedam tungjang buat sekonsel nang bagi bela ban penyat ti ya kan sekonsel ti brokowe ti lada kampat ton kata ka policy ti donkam ban thau ya kata ka policy nang ba ka tungjang apo ka sekonsel kalong ka bahak ka kuat bat ka bayo ti beri bela shisha ban train ka benta ka kam ka sekonsel Habis bat ka jiput ko buat di isnong di thau. Bawa kita ngari ka badan kam hadu batata. Ba dan kam ni bantang penklan isu buat di ikhtiar. Kumbalang ha governmenta election henry ka deka hab jang ka bat snong. Luta ka aila dan aila kumenta ka dar snong kalau penya di sini ada start pelong ka man platform. Te ka dar hab di shisha. Te ka dar snong naman pilih membi ki betip yang kebahagiaan miat jika senang ketau jika emlang kesalahan mati kita ngaham bat bertiap kamhan akan minta kebahagiaan miat jika senang ketau di kum pertong lagi kum pertong ide bat burung ya kata bor bat ikhtiar melakukan bor harga senang ketau bat kaan kebakam halal ke ladon kaan kebakam pakai susu kedai ka dor senang itu ban rai ke ibaro kata kan kedai ka phantam na kamenta dor senang banyo ai ani dun ke kham ha shu te hari jamel ya dapat jesno ngo di baro iwe terwei khamtam ye ki pai ba jong ga senang wa ido ai bro ko ai bala 1 second committee lagi cikit de oh iduna do data henry pilawan lagi bawan baro kada lagi semua pilawan ban syar ga torbar ban yo snow ya kata ka jing angdo jong ketong ban tray ban kata bahar yang jong hari di jai bendri jong snong di thau kun tata pilawan syar lagi cikit de pilatip ya kata kamram ka ba lapan ko bo daga constitution of India ba pinlong kita di beri badan bor banjir kita di nomi keman ha naga bentar ka bahar kamian ka jongpi jong snong ka kali ka state ni brokowe ya habay day bakani ka article 371 haka jikso ka jonga nasong day ba idon kam bat kumju ladang itek uksa kung kamizoram bagi yo ya kani ka article 371 ladang niru haka jo kapor niyo kani ka jela ka jumi haka ni kan long kawairu ka ba penklan kan long ka double protection ni dengan sugay sibut ba ladang niyo ya kani ka article 371 ka ba bi kalong ba ya ka jiti uranium dan nakaliang na jonga akwa ban penpau ba ondala lada upay ba ibet yang aron po hintay po district council nganyeng persa ya kani namat kani kalong kakta yang kami mariang ba nakajo kapore ka ko kya ng brio dengan yang persa ya kani ba nganong aila kiru bakan don kajinyati yung uranium hakabaya day bat ka thungkam anjam kataro apa banbu ba dalang apoy hinte apo district council daw pa pa ibet yung yang apa poy katay ka 18 kanila mukha control constituency ba ngila ba ngin bu kung kakanja recruit cancel kabangila bangin thungkam thungjam ye kita diberi hok di banyo limba ki advertisement limba ki social media limba ki news bagila pan advertisement bakalong kabaya dan kay hindi bakalong don kano kaji thungkam sop ba kabalong kabakuy kabasida ba ye diberi hok matinyo
habayade buat ka mat kaba kabayade buat kani gajinya isu kaba kabaya kendu jingnya hayo limba kini jingnya liakai kalai drops jadi hayu drops unta terter dikata tadi kau kebentar nganum nolak membatai andre ondalak kau yang teh ngide banyak trailang bagi usim himam napok himam melim hakatu papor ke district council pemila manwara ya kata kajing pahara dan BSC kata apa ngilpek parman iki kiba ngila manwara ya kajing sok bat ngira di hong ini gijak di sini kiba wan hakani kayo bahat kajungi bayade buat ka ni ka trading license ngaso dei ban ong ba ngihap ban fulu ye kita ki guideline lani kita ki an kalau adon hante ko kan district council nabenta kan ni ka trading license bangimla banginya lai ini bantang namar kai ka pelong ngamtip chu ya kan ya gini isna di bawah andai abang ape te henry ila ban penklan ladang ila koi hente ini penklan bangila bangin penyak bangin pentrikam kita ki guideline kabapura bangila bante lakam hakaju ya gini ka trading license